gušenje i nemate više, uvijek samo na vrhu u liste. čuju se samo tje što vrište. Mataleo istoriju piše, poluga gušenje i nemate više, uvijek i samo na vrhu liste. Čuju se samo tje što vrište. Prvi BJJ u Crnoj Gori, Mađo tad Mataleo stvori. Brazilski jiu-jitsu, A4 style, stil se voli. Submission, usta zatvori. Hoćeš da probaš stari, samo izvoli. Gdje god da pođem medalje nosim, MNE na leđa, time se ponosim. Gard ili prolaz, šta god ti ide, da ga izlomih sa brate svi dobro vide. Dok prolazim peč misija, ko je brate ovaj što sve razbija. Svi iz kluba, braća, Lasta Bila, Mataleo, MNE, PG, BJJ, Gerila. Mataleo istoriju piše, poluga gušenje i nemate više, uvijek samo na vrhu liste. Čuju se samo tje što vrište. Mnogima je trebalo mnogo da shvate da ovo nije sprdačina, brate. Znači, timovi sada dobro znaju da crnogorski Mataleo dobro popretnu daju. Jiu-jitsa, brazilska, srce te fiska, preda ili spavaš, preda ili lomi. Sujeta tvoja dobro, ne čuvaš sebe, meni je žao pobro. Ali kada ne predaješ onda oprosti, ali ko te... Jokmanović, Akademi, BJJ i judo, rvanje i grapling, pa za MMA si mudo. Brzo i jako, zajebanka Marko, kada me pocijeni, prošle se svako. Poštujemo svakog, al ne bojimo se nikog. Nepoštovanje naplatit ću prvom prilikom. Ako si dušmanin, krvolok i ljudska rđa, nogu ti odmah okinem ka srđa. Pred svakog mi staćemo, brate, od krvavog rada mi pravimo highlighte. Poraza nema samo lekcija nekad, ali poslije nje svaki put jači samo tenka. Krv, suze i znoj, medalje sam steka, život je na strunjaču, ođe se niko ne šteka. Mnogima je trebalo mnogo da shvate da ovo nije sprdačina, brate. Znači, timovi sada dobro znaju da crnogorski Mataleo dobro popretnu daju. Mataleo istoriju piše, Poluga gušenje i nemate više, uvijek samo na vrhu u liste. čuju se samo tje što vrište. Mnogima je trebalo mnogo da shvate da ovo nije sprdačina, brate. Znači, timovi sada dobro znaju da crnogorski Mataleo dobro popretnu daju. Poluga gušenje I nemate više, poluga gušenje i nemate više, poluga gušenje i nemate više, uvijek samo na vrhu u liste.